دی مها دانزدانه سی شمه دل بخوین دارم بلتنه که نوچه جوارا پیش کشتکم ایروژی و گلک تشتینمو تایبت جوارا آماده کردن بیگمان مراقه و حمویان سر سوری و روش آوای کردستان یکا دیالوگا کردی گیشتا کدر یکا کردوه به هفره بچین شامه یا نه ما حمو تشتین نو جوارا آنینه دوی ساعته دا کوم کرنه دست بیک سر نوچه هنه لی تماشا بکنو پشتا در باسی ناوا وی بلتنه وزیر دروای آلمانیا آنالینا بیربوک گوت کوبانی سمبول آزادی کردان او ناخوازن پشتی 14 سالان جاره کدن لسوری شر دست بکن. اندام شاندا دانوستاندنان یا انکسی جبو دانوستاندنی لگل پیانکه نعمت داود جد روداوی را گوت تو روژه که دیار تنه او لگل مظلوم عبدی بجون او خو شاندانا دو لکوبانی دبیجه حرتش تیکتا. پشتی 12 سالان جاره کدن فرانسا بالیوز خانه خواه لشامه وکرو آلا خواه لسر آواهی بالیوز خانه بلند کرد. و پشتی هاتنه هتشه همو بارو کلوبین لشامه هاتو بنا گرتن نها هیدی تینه بکرن لهینجی خودی نوان ده ترسن کچکدارین تندرو ایرشی وان بکن وان کلوبان بگرن پیام نیره روداوی هلکوت عزیز لشامه در باسی ناوا کلوبه که دبه و نیرینا خودی ویدستینه کرده که جروج آوای کردستان دریش ترین آلا کردستان درود او آل لسر آواهی نونرتی اهریما کردستان البروکسل هاتا بلند کرن لعفرین و باجارین دنین روج آوای کردستان و اوروپا کردان افروش پیروز کرنو دیمنین تایبت گیشتن رودانی وزیر دروای آلمانیا آنالینا بیربوک دبیجه کوبانی سمبولا کردانه وزیر دروای آلمانیا گوت کوبانی سمبولا بنیرن آزادی کردانه دبیجه دسر تویتره نویسانده دبیجه نابه لسوری زیده ترخون ور رجاندن و پشتی 14 سالان جاره کدن شر دست بی بکن بیربوک گوت ترکیه بر پرس پاراستنا یکیتی و آشتیا لسوریه هر وقت تکذکر که کوبانی سمبولا شر الدجی داعشیه وزیر دروا یا آلمانیا لسر حساب خواه لسر پلاتفورما ایکس دیار کر که نابه پشتی 14 سالان جه شر نافخوایی لسوری جاره کدن لوی ولاتی مروف بین کشتن او خوین به رجاندن اف لسر اکرانین روداوی هون تویتا آنالینا بیربوک وزیر دروا یا آلمانیا بری وارم استودیو بیج وارا بیجم تماشاوانین هیجا من تلفونی کوبانی کر خلق بیجن ها روش آرامه یعنی تو تهدید و شرطنه نوکه کل سر سوسیال میدیا هنک بلافت کن مثلا جامعه کش مرا گود دل بخوین از کوبانی بریکت ما حتی سرینه چون ما حموتش نورماله لی بگمان تهدید هنه یعنی تهدید نتنه سر باجاری کوبانی هنه لسر روش آوای کردستان بتوایی هنه امریکی ناخوازن اوروپی ناخوازن تهدید لسر روش آوای کردستان هبه هفسروکا دستای پیوندی درو یا ریو بریا خسر الهام احمد نامه یک جسروکی هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ را شانت جی داخواست کر که ریل بر ایرشین ترکیه لسر کوبانی بگره دو بیجه ترکیه نیت که که ایرش بکه الهام احمد ترامپ را دبیجه اگر ترکیه ایرش بکه و کارساته که مزن چی ببه هنک برپرسین امریکی جی دبیجن که دبه به دمک نیزکتا ترکیه ایرش بکه گوتن یعنی او دبیجن امریکی دبیجن هنک امریکی آمده کاریان دکه ترکیه و هیزن خواه لسر سینور کوم کرنه او هیزن که هاتنه کوم کرن جه گروپین چکدار هیزن کوماندو ین ترکی و توبخانه هم پیکتین الهام احمد جه دونالد ترامپ را گوتیه تنه او دکاره یعنی ترامپ دکاره ریل بر ایرشا ترکیه بگره جبر که سروک ترکیه اردوغان لدونالد ترامپ باش گهداری دکه
نونەرێ تایبەتێ نەتەوەیەنێک بوویژ بوو سوورێگەر پێدرسۆن بەرینەها کۆنفرانسەکە ڕۆژنامەوانەی دەربارەی سووریەدا ساز کرد لە بەشێکی لێ تەماشا بکە. ژبەری زۆر لە ماوەی 2 هەفتەی ڕابردوو ڕوویداوە پێش ئەوەی کەوا ئاگر بەستی نێوان تورکیا و لایەنەکانی دیکە ڕووبدات. لە ماوەی 5 ڕۆژی ئاگر بەستا ئێمە زۆر نیگەرانی ئەو ڕاپۆرتانێن کە باز لە چالاکی سەربازی دەکەن و هەروەها باز لە چالاکی ئامادەکاری سەربازی دەکەن. ئەوەی ڕوویداوە دۆخەیەکی زۆر کارەسات بارە بەڕێز سەرۆک گۆڕانکاریەکی و دۆخێکی نوێ لە باشووری ڕۆژئاوای سووریا ڕوویداوە لە چەندین لاوە چالاکی سەربازی هەیەوە هەروەها لە چەندین بەرەی دیکە چالاکی سەربازی هەستی پێکراوە. چەندین راپۆرتی میدیایش باز لەوە دەکەنکەوە ئیسرائیل چەندین کیلۆمەتر چۆتە نێو خاکی سووریاوە هەروەها چەندین هێرشی ئاسمانیشی کردوتە سەر دامەزراوە سەربازیەکان و هەروەها کۆگەکانی چەک و تاقەمەنی لە تەواوی سووریا کردوتە ئاماج و هەروەها ئێستاش لە تەرتووز هێرشەکانی بەردەوامە. بەڕێز سەرۆک ئەو هێرشانەی کەوا کراون دەبێتە هۆی تێکدانی زیاتری دۆخەکەوە هەروەها ئەو پرۆسە سیاسی ڕاگوزەری هەیە ئەم هێرشانە هەمویان تێک دەدات و هەروەها چەندین راپۆرتماندی چوە و کەوا ئاماژیان پێکراوە کابینی جەنگی ئیسرائیل دەیەوێت کۆمەڵگەی جوورشین لە بەرزایەکانی گۆڵان دروست بکات. ئەوەی ئیسرائیل دەیەوێت دروست بکات شتێکی نایاساییەوە هەروەها هێرشی سەرسەروەری سووریای و دەبێت بە زووترین کات بوەستێت. بەڕێز سەرۆک دەمەوێت باز لەو گۆڕانکاریانە بکەم و باز لەو ئاڵنگاریانە بکەم کەوا سووریا ڕوبەڕووی دەبێتەوە. ئەوەی تاوەکو ئێستا هەیە ململانەکان کۆتایی پێ نەهاتووە. ڕاستە بەڵێ سووریا لە چەندین ڕۆوە سەقام گیرە بینیمانەکەوە لە دیمەشق دۆخێکی باش ڕوویداوە هەروەها سەقامگیریەکی باش هەیە بەڵام لە چەندین ناوچەی دیکەی سووریا دەکرێت ئەو سەقامگیریە تێک بچێت وەروەها لە باکووری ڕۆژئاواش هێشتا دەکرێت دۆخەکە زیاتر. بله پدرسون بود بیجل شامی روش آرام نخوازه آلوزی زیده تر ببن. سروک هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ راگهاند که ترکیه لپشت روخاندنه دستلاتا اسده و گوت ترکیه با آوائه که ندوستانه سوری کنترل کرد و ریدا گروپ انچکتار بکوین ناوا سوری. ترامپ گوت ترکیه لپشت روخاندنه رژیم اسده. اردوغان مروفه که پرجیره او دبیجه افدما کدریج بو که دخواست بسر کدش. دبیجه ترکیه قزنج کرد. دونالد ترامپ هر گوت ترکیه ریدا گروپ انچکتار بکوین ناوا سوری. اسد قصاب بود دبیجه دونالد ترامپ دبیجه مدید که چه بزارو کان کر. لیل ترکیه لسوریه نزلالیه یعنی نزانه هین و پیش روژا سوریه چه به. دونالد ترامپ دبیجه او دکارن یعنی امریکا دکاره لحریم ترکیه به هفره کار بکن لسر ماینا نحسد لشکرین امریکی لسوریجی لروجاوی کورسانین پرانیوان ترامپ گوت دوی ریه کدن وردیتن و اوه لگل ترکیه و یکی گوتو بیش بکن. Well, you know, we had 5,000 troops along the border, and I asked a couple of generals... تو دزانی ما 5,000 سرباز به درجه سنور هبون. من جی پرسیار لچن جنرالان کرد. ما سپایک لسوریا های جماره آوان 2,500 سرباز دبی. سپایک دن جی لوی داره های جماره آوان 400,000 سرباز دبی. خلک که دن های سرباز زور زده تر جوی جماره هنه. وکه نمونه ترکیه یک جهاز سرکی. اردوغان جی یک جوان کسان کوم باشی کار دیگل دکریه. لوی هزک سرکی لسوریا هیا. هزویجی به شر و ماندی نبونه. مرا من اوا بوان شران ماندی نبونه و سپاه که گله که بهز جی بنیات نیا. جبر ویجی دبیجمه و ما 5,000 سرباز لسر سنور هبون.
ئەڤژی دناوە سوپایەکە 5 میلیۆن سەربازیدا دیگەل هەبوونا 2500 سەربازن دن لە سووریا من پرسیار لە ژەنەراڵێکی کرد vê ڕەوشێ چاوا دبینی ئەو دبێژیتن ئەو بە تەنێ دمینن و بە زووی دهێنە لابرن ji ber vê jî min ew vek şandin li ser vêyekê robroy rexneyên zor bûm vê çendê jî dizanin ku pişra çi şê dibît çi tiştek çê nebû belkî min jiyana gelek kesan parast niha sed serbazên me hene we bizanim hinekê ji mare zêde bûye lê niha sed serbaz dibin eger axaftin li ser vêyekê ku yek ji layanên Sûriye bi temamî hatiye ladan lê kes nizanît layanê serkeftî kî ye ew layane Tirkiye ye Tirkiye li piş vêyekê ye Erdogan gelek kesekê jîr û têgihiştiye ew bi hizaran salan bidû vî tiştê vene niha bi dest aniye ew kes ku çûne desthilatê dibin kontrola Tirkiye de ne ev jî yasayî ew cûreke dinya rûbirûbûnê ye lê nexêr ez wiha nabînim ez naxwazim serbazên me bêne kuştin li gel vê çendê jî de ez wiha nabînim niha bi çi şêweyekê ku jirana serbazên me rû bidetin li ber vê çendê yek ji layanan bi temamî hatiye ji nav birin Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropa Ursula von der Leyen li Enqerê civiyan. Wê li ser çi biaxivin? Li ser Sûriyê bêguman. Piştî wê civînê konferanseke rojnamevanî saz kirin, di derbarê Sûriyê de Erdogan got wan çend caran dubare kirine ku nabe Sûriyê bibe navendek ji bo PKK û hemû rêkxistinên terorîst. Wan her tim ev nerîna xwe ji wan welatên din re jî gotine. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropa jî von der Leyen di derbarê Sûriyê de got di encama civîna Aqebe ya Urdunê de ew gihîştine encamekê û hemû dixwazin hemû pêkhateyên li Sûriyê bêne parastin ew dixwazin li Sûriyê jêrxane bên nûjen kirin û Sûriyê dîsa ava bibe. Von der Leyen di derbarê penaberên Sûriyê de jî got divê penaber bi dilê xwe vegerin û hemû asankarî jî ji bo vegera wan çê bibe. Tabii bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Pêwîst e divê pêvajoyê de welat ji rewşa ku hêlîna terorê ye bê derxistin. Di hevdîtina me de yek ji mijarên serekî tekoşîna li dijî Daeş û PKK û baskên wê bû. Türkiye tekane dewlet û hevpeymanên NATOyê ye ku li qadê her du rêxistinên terorê têk dibe. Em rê nadin ku ev rêxistin derkevin pêş. Di siberoja herêma me de cihê Daeş û PKK û yên weke wan nîne. Me divê rewşa xirab a şer û kareseta mirovî ya 13 salan de bi Yekîtiya Ewropayê re gelek projeyên hevbeş kirin. Em hêvî dikin Yekîtiya Ewropayê piştgiriya xwe ya bo sivêkirina barê welatê me ji bo hêsankirina vegerên bi dildarî zêdetir bike. Divê ev alîkarî avadankirina bingehîn a jêrxaneyê li xwe bigire û bo dema navîn û dema dirêj û bi berdewamî bêkirin. Em weke welatekî ku li herêmên Bakurê Sûriyê gelek xebat cîbicî kirine amade ne bi wan re bixebitin. Hazırız. Niha ez ê werim mijareke gelekî girîng ku hemû wan eleqedar dike, hemû meraqa wê yekê dikin ka wê çi bibe çi nebe diyaloga Kurdî Kurdiye. Yani berî reva Esed me bi awayekî behsa diyaloga Kurdî Kurdî dikir. Niha bi awayekî din behsa wê yekê tê kirin. Niha behsa avakirina şandeke Kurdî ye ji bo Şamê ji ber ku Esed nematî. Podcasta çavê sêyem ku Husên Umer pêşkêş dike vê carê di derbarê hewldanên nêzîkirina aliyên Kurdî de bû li Sûrî. Mîvanê podcastê sekreterê Partiya Wekeviya Kurd û endamê şanda danûstandinên NKSê li gel peyanekê Nehmet Dawud bû. Nehmet Dawud dibêje ew li gel balyozê Amerîkî neciviyane û tu plan tune ye yani rojeke diyar tune ye ku ew li gel peyanekê Partiyê Nêzîkî Rêveberiya Xweser û Mezlûm Abdî jî bicivin. Her wiha got wan civîna li gel Mezlûm Abdî bi paş xistine û dixwaze ji bo hevdîtinê atmosfêreke guncaw bê ava kirin. يريد مسألة سوري دنا يعني عم بهذ نكنا يعني هذا يعني دنيا وعالم هذا الشيء زين دو وقشة بتسر تلفزيونا مشى قول كوباني دركت همو سوزو وعدي قوتين دان همو العرضي قصة بله يعني جهنا راضي بونا بشكي ما ظنش خلقه بو كوباني دناو دبن قفادي أمدو وضعك هالسيار لنا أمدو قوازن قضية خوي كردي قضية نشتماني بدن قبول كرن وبدن مشاندن
ومشى قول كوباني ديت وسلوغاني قوتيد هاتن والسورة تيد هاتن بالانكرن بمعنى همو وعود لعردتهم بله السر سوشال ميديا جي نرازي بون وكارفدانين برفره بون السر وي بينغافي كو ددما كده كوباني دبن يعني قفادة هولتنا داعين هولين دبلوماسي هناكو أوقف نشنا سري هفتك هشتناك هبه أقربستك هبه شوي بروفوغاسيون تكرن الناف كوباني جهنا رازي بونا قالك خلقي بوكا منجي شوباند تسوز برز مظلوم عبدي رهنا هاتنا دست نشان كرن أو سوزي و باش خستي دباكو مثلا إيرو صبابة يعني روجا كدن أنا هاد شتكتني يعني بهفرق مناقشة إن وكان جمعنا نجتمعني يقول بهم أطراف عرض الدنيا دستين بالنسبة مظلومة أو سوزيا باشخص أو باشخصين قريداية بمواقف جدي معلن يعني أم أشكرت بدور بجن أم كنت القناخ كده أم قلتي زلال باشا ناخذ دفي از الفيرب ببرسم لانا زلال ببورا دفي الفيرب ببرسم وبينارو بيسري ماجي زانبن يعني أكر بفرمي نوي راق هاندن جو بيواندي ببكا كرانا معيان هاتيا قد كرن هون لقال مظلوم عبدي ناجفن أزوات تذكر البجم يعني أو مناقك يقولوا دفي بي بيدا كرن حتى أم كاربن بهفدون ببين يعني هفديتن إيمان بجن بنقها دانو سندنا ما لسوريا أو بنقها بري حاضر الجمع انجمانا مشتماني كردي انجمانا مشتماني كردي دباوريا مد بري تيكيلي وهنا الرياش عميجي ويفكري بحموم مكونات أو دذين نبن عرقل البيشيا خباتك وانجمان بيرا بدريواري دذين نبن بله بجا وكا استدقهم حموت شتيتي قوتن كو بيانكو وانا كسا و لهفدورونن سوز هيد نافوادا نراستا تسوز نينن كو بيانكو انا كسا نهاب هفدورارونن تسوز كو انا كسا ببرز مظلوم عبدي را رونه تنايا حتى نها تسوز جالية أمريكية بأنا كسر نينن كوترونشتن ببن حتى أنها جبوفي دوسيا يكرزية تماما تشتي تقوت الوقت حتى أنا تشتكتني لأم تدريا ناقرن قطعا تدريا ناقرن أنجمنا نجتماني كردي روجا تشيبوي حتى أنا هدف أساسي جي جبو أفاكرنا الوسط الكردي درباري دو مسألة مهم إيش روجا سوريا وشارسل بلان قضية كردي سوريا أم تدري أنا أقرن سروكي هتا شيء هيئة تحرير الشام كو دينها سروكي سوريا موار حسابكن أحمد شرع خواست قريبستك جواكي عقد اجتماعي جراد بيجن دنابرا بيكاتين سوريا دا تشبه هروها تكازيل سروية كيكر كو بيويستا سوريا يكرتي بمينة ودنابرا دولتي وحمو بيكاتين دا قريبستا جواكي هبا جبو پاراستنا داد پروریا جواکی هر وها و گروپ انچکدار نمینند بیجا و بکونا و ارتش سوری احمد شرع هر وها بیجا او پابندی رکفتنا گریبستنا لگل اسرائیلی و د سال 1974 دا هاتو امضا کردن و ناخوازن جناب آخا سوری ایرش بچن سر اسرائیل ماهر أسد لكودري تماشفونينش يعني بلكي يك جوار رابع برسبكة ماهر أسد كيا يك كسين هاري بباندور بول السوري بو شو يعني كارجهين حبين كابتاغون هبون ويبون هذا كم زند دستويدا بو هذا چاران فرقية چاران جي دبيجن او براي بشار أسد بو سروكي رفيا يبري سوري بشار أسد رفيا چو موسكو ليه جهه ماهر أسد ندياره هنا قوتن بلابونه قويا كو ماهر أسد هاتيه لسليماني الباشوري كردستاني بجيبويا لأندام سركردايتيه كتين اجتماعي كردستاني ينكا لطيف نيروي جروداوي را قوت حكومة عراق رد كر كو ماهر أسد لعراق با دفي حكومة كردستاني جي فيا كي رد بكا بداخل يعني من الملاني حزباتي
بگاتە ئاستێک کە سەرچاوەیەک ئەو سەرچاوەیەکی کوردی بێ هەواڵێک بڵاو بکاتەوە دوجار ئەم هەواڵەوە کاریگەری لەسەر میدیایی بەشێکی میدیای ناوخۆی کوردستانی و تا دەگاتە جیهانی عەرەبی دروست بکە. یعنی ئەم هەواڵە ئەسڵ و ئەساسێکی نەبوو، تەنها داڕشتنی سینارویەک بوو و پێشتری شوتیان هەرچی فەرماندەی حەشدی شعبی هەیە هەمویان هاتوونەتە سلێمانی میوانی کاک باوڵن بوو. ئەمەی ماهری برای بەشار ئەسەدیش ئەڵێن میوانی کاک باوڵە پێش ئەگەر لە هەر شوێنێکی عێراق بێ گەر مەسئولێتی کە بێ لە سەرشانی کۆی حکومڕانی حکوومەتی عێراقیە لە هەرێمیش بێ بە هەمان شێوە بێ وا سەیری پرۆسەکە بکەین و سەیری ڕووداوەکان بکەین. بۆیە ئەتوانم بە ناوی یەکێتیەوە ئەو هەواڵە بە ناڕاست دوور لە زانیاری درست لە قەڵەم بدەین. پشتی 12 سالان جارێکە دن فرانسا بالیۆزخانەیە خۆ لە شامێ vekir û ala xwe li ser avahiya balyozxaneyê bilind kir û edî wê karê dîplomatîk di navbera her du welatan de di navbera Fransa û Sûriyê de wê dest pê bike. Dîmenên bilindkirina ala Fransa ne li ser avahiya balyozxaneya Fransa li bajarê Şamê. Sala 2011 edî piştî destpêkirina şerrê navxwayî li Sûrî pêwandiya gelek welatan li gel Şamê qut bûbûn, balyozxaneyên xwe girtibûn, qunsulxaneyên xwe girtibûn û ev e gelek welatan dest pê kirin ku edî balyozxaneyên xwe li Şamê vekin. Mihemed Mîrzo welatiyekî ji Rojavayê Kurdistanê ye li Şamê kar dikir. Di dawiya sala 2013 da ji aliyê hêzên emnî istixbarata Sûriyê ve hatibû girtin û heta niha tu agahî li ser wî nayê wergirtin. Hevjîna wî Eyda Abdurrahman dibêje ku ew di 25 meha 12 sala 2014 da hatine agahdar kirin ku hevjînê wê miriye lê wan termê wî nedîtine. Eyda dibêje ew 4 salan li Şamê ma ji bo ku tiştekî li ser hevjînê xwe bizanibe lê hêviyên xwe qutkirin û piştre çû dihokê nihal dihokê peyamnêrê Rûdawê Eyûb Nesrî çû serdana wê kir û xwest bizanibe ka rewşa wan çi ye. Eyda digel her du zarokên xwe Saman û Sîmav hêvî hebûn ku gorankariyên Sûriye û berdana zîndaniyan malxê wan jî bête berdan û bihêtet navxwan da. Ku roja 18 sala 2013 li Şamê hatibû girtin. Lê hêviyên wan bi du mahî hatin ji ber ku wefatnama wî gihişte wan. Guldîf wê wefatnamê li roja 25 sala 2014 giyanê xwe ji dest daye zîndanê da. Ji hingî were wan zanyarî li ser nebûn. Mihemed Mîrzo zêrevanê kêlgeheka hespan bû li Şamê. Hêzên Nêmnehiyê yên hikûmeta Sûriye li wî demî. Ew desteser kir û piştî hingî kes û karên wî carinivêsê wî nezanîn. Ez çûma cihê şolîm sual kir. حاضر نزیکی معامله هوا چما جمع موقع شغیلی دی معامله کرن ولا امن عسکری هاتیم شغیلی در دهانه برنا دکت و از زلامین تنی دیدم از معامله داری هیبی ما مقبل که ایرو صبح وری فهمه Hevjîna Mihemed 4 salan li Şamê çavereyê hevjînê xwe kir. Lê ew diyar nebû. Lewma hate Başûrê Kurdistanê bû penaber. Li dev hindek kes û karên hevjînê xwe. Ew diçîte karê kirêkariyê. Debara xwe zarokên xwe diket. خودی برای محتن ها وثیقه جمعه ام تخوازن ورنا سر خطی طالما في كوري بجهما زون بيفازارو كانينا بكنا حقي خوا يعني شو زون بي في كوري تشبو شخرت شغلي كاسبو مثلا معيشة اخوات كير ام تخوازن طالما في كوري بجهما کسکیدی بناوی فواز کرعو خلکی روجاوای کردستانیه لدیف بلگه که بدست کس و کارن وی کفتین
اوی جی لزیندان گیان خوش دست دایه وی کار دارتاشیت کر لشامه لروژا 11 ایک سال 2012 هاتبو گرتن خیزان اوی لولات ترکیه هندک جی کسو کارنوی لکمپا گویلان دجین 11 سالن عیدا و زاروکن خو و چاورین نوچه که خوش جه محمد بزانن لیل دو ماهیه او نوچه نخوشگه هشته که محمد جیانه دا نمایه نوکه جبلیش خماش دزدان محمد خمکادین جی بوازیده بو که او جی نزانده کنگی و چاوا برمی ببینن ایوب نصری روداو کمپا گویلان قضا بردارش بری شر لسوری دست پی بکه سوری ولاتا کی گشتیاری بپراستی دهات آوید گشتیاری دهات مثلا کلوبین شویلی هبون کلوبین شوی دهات که دنیا جدا بو جبو گله کسان نهاش بر وی روشا خراب کلوب هاتنا گرتن هیدی بشک جوان تینا وکرن هلکوت عزیز چویا ناوا وان کلوبان لگل خودین وان دا آخفه خنک دبیجن او ددلن دفکرنوان کلوبین شویدا دترسن کوچکدارین تندروین اسلامی ایریشی وان بکن لی دبیجن بلکی دما پیشتا روش بابا روش باش ببه و جاره کدن بگرن سر کاری خواه بارو یعنی شوانه لدیمشق ورده بروی خلق دا دکرینەوە زۆربەی باڕوویانەکانی شەوانە دەکەونە ناوچەکانی بابتما و بابشەرقی چوومە لای یەکێک لە خاوەن باڕەکان بە دووبارەکردنەوەی یانەکانی شەوانە دڵخۆشە ئەو نەیشاردەوە ترس لە گروپە چەکدارەکان وای کردووە هەم سەردانیکەرانیان کەم ببێتەوە هەمیشکردنەوەی باڕوو یانەکانی شەوانە التخوف بشكل عام للقبول أو الرفض ترس لناوا رازیبون و ڕەتکردنێ دا وسا کریە کو خەڵک بکێمی لەوان جیهان خویا بکەن خەڵک دەترسە ڕەوش بۆوان نەزەلاڵە ئەم وەکە خودیên باران چۆنە جەم دەستەیە و هێزێندن و بەرپرسێن ناوچەیە مە پرس شوان کرد گەل و ئەم دکارن جارەکردن بارên xwe vekin یا نەو بە ئاوەیەکی ئاسایی ژیان بکەن گوتن چ بڕیارێک نینەش بۆ قەدەغەکردنێ و ڕەوش ئاساییە لەسەر vê bingehê me dest bi vekirina bar û yaneyan kiriye û خەڵک جی هێدی تێن سپاسش بۆ خودێ استقبلنا زبايننا وبلشت العالم توافد أول بأول الحمد لله يعني زۆربەی مێزەکان چۆڵە بەڵام دۆخکە هەرچۆنێک بێت هێشتا کەسانێکان خۆیان گەیاندۆتە باڕەکان ئەوان دەڵێن هیچ مامەڵەیەکی خراپیان لەو دەسەڵاتە نوێی سووریا تا ئێستا نەبینیوە و لەسەر هاتنیان بۆم شوێنانەش هیچ ڕێگریەک نییە آنها راستە ڕەوش نەگەلێکی سەقامگیرە نەپێکانە بەهێسانی بێ کۆنتڕۆلکردن ji ber ku evkarekî nehêsane welat bi tevahî guherîn bi ser de hatiye lewma nehêsane di şev û rojekê de bê kontrolkirin em netûrene ku bi vî awayî ye ji ber ku em tê digihin ku rewş ne asayî ye bi saya Xwedê her tiştek hin bihin wê here cihê xwe نە گروپە چەکدارەکان و نە حکوومەتی کاتیش بە فەرمی هیچ بڕیارێکیان لەبارەی داخستنی بار و یانەکانی شەوانە لە دیمەشق دەرنەکردووە بەڵام بەهۆی ئەوەی گروپە چەکدارەکان ئیسلامین و بەشێکشیان توندڕە و خەڵک ترسی لە چوونە ئەم ناوچانە هەیە بابتما و بابشەرقی هەمیشە لە شوێنە قەرەباڵغەکانی دیمەشق بوونە لێرە تا ڕۆژ دەبووە کەس خەو ناچۆ چاوی ساڵانێکی دوور و درێژە بۆتە شوێنی ئەو کەسانی حەزیان بە بەزمی خواردنەوە ئاهەنگی شەوانەیە هەرچەندی ئێستا بەشێکیان کراون بەڵام وەک جاران خەڵکی لێ نابیندێت ترس لە گروپە چەکدارەکان سەردانیکەرانی ئێرەی کەم کردوتەوە هەڵکەوت عەزیز ڕوودا و دیمەشق ولید ئیبراهیم شێوەکارێکی ناسکری ڕۆژئاوای کوردستانەیە خەڵکی عامودەیە تابلۆین وی لە قەسرên سەرۆکۆماران هاتنە داڵەقاندن یعنی ئەو قاس مەشهورە لە هەولێرێژی ji aliyê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ve hate pêşwazî kirin tabloyên xwe pêşkêşkî serok nêçîrvan kirin tabloyên wî bêguman gelekî ciwanin hûn ên hal ser ekranên Rûdawê jî bibînin li Almanya dimîne Welîd نخواست عسکریya Sûriyê bike di sala 1986 da ferar kir yani ne ferar kir got çim ez askerî bikim
از عسکری ناکم جسوری درکت شو امارات سال 2016 جوه دمیول آلمانیا دمینه خوناوی چیه تماشاوان این هجرا حسرتاوی وگر عمود و روش آوای کردستانیه عمودا باو محمد بیریا ولاد کریه لچند تابلوین ولید ابراهیم ین گلکی جوان تماشا بکنو پشرازی که میوانه خواه اف دیمنه کی هنرمند شوکار ولید ابراهیم لگل سروک نیچروان برزانی اف دیمنه کی دنه اون دبینن آلبوم خویا تابلویان پیشکشی سروک نیچروان دکه اف جی یک جوان دیمنانن دیمنین وی گلکی بالکیشن گلکی نافدارن لوان دیمنان هنه کی تماشا بکن موتیف رنگ گرینگیه که گلکی مزن دده جنه از پشت پرس بکم چما لجمتا جن گرینگه که ولید اف جی دیمنه کی دن تابلویا کدنه کم هنرمند هنه کوان تابلوین جوان چید کن بله چند دیمنان چند تابلوین هول سر اکران دبینی و دیتن ولید ابراهیم شوکار کرد الاستودیو میوانی منه که ولید بخیراتی سپاسكم كاك دل بخيت والله دسيت صعب سپاسكم راستي او قصد جوان شكل اللي تشتك بري بتشم بحث تابلو انت بكم هناك مره بحث اتموسفيرا هفديتنا لقال سروكني تشوفان برزاني بكي بري حتى تشتكي بيجم از ساعات قمويديت براسيس بيجم فينات تشتكي يقولوا قال كي بالكيش بو مدرباس كرن بديك الدفي دري بندي منه وهاتمي وخيراتنا مكر مقو سيدة جنابي سروك يعني قالكي ريلاكس قالكي راحتم قو قيت تشد قو مقو بخدي بلكي تياكي عسكري كابين ببقري قالكي كيف ريلاكس بو او جيب ترى قالكي ريلاكس بو قالكي كيفاويات وقالكي بيشوازيا مكر وبراسي مي اف كتالوج ما اني بوجيري جبرقي مي دياري ويكر جناب سروك جبرقي اف كتالوج مي جي شنغاليري وجي رفراندوميري حتى انا بناوي تاريتي رشبول اثر كرداد هات جي 2014 حيا بيش وسسي حتى انا هاجي رشو سبيه رشو سبيه ناوي تاريتي السواد يعني بعربي جير بيجين السواد تاريتي بكرمانجي بالماني فينستانيست او بالماني مشاكلي ونقد رخناتي نفيسان خلكي رخنفاني المان كيف سروكني تشيروان بهتر چت رنگي تابلين ترات كيف سروك قلكي ايه برنگ قومين نديتن از كسكي وقت تدقر راست از بيجم افدما كدريجك للتدقر زيدي صالك يتشيبو زيدة او جدريا تربو زيدة تري صالك للتدقر كيف هو يقلكيش تابلو حياج مرة زاك شان دينو كاري بكر زهاتم كيف مجي هات من ديتي زنار شينوجي فيتشرك زور قالك جوان لقالتا تشيكر بو قد البخن نابكو وليد وگره و توی نبینی براستی مگو زنار نممکن از ولید ابراهیم نبینم بهتری 20 سالان لامارات و دبی بوی 25 سال از دبی بو بله پیشتی دبی از چوم المانیا 2016 حتی از المانیا من لبره منی قریبو چوم سوریه 2004 از نما قریبو چوم سوریه 20 سال انت سوریه درکتیه از 40 سال سوریه درکتیه 40 سال سوریه درکتیه جنوتي هم درکتیه 35 سال هذا يعني نيفي عمرتا لدبي شو؟ دبي والمانيا نيفي دين نندي واجي خلاص نعم تنجي ما شاء الله تيرا خلص عمودي تماشافن هجا عمودي بير نابن اجوار بيش عمودي اختيار نابن بير نابن هر دمه دلگشن و كيف خوشن قالك زيركن تي جرينجيا تشد تابلون خدا جرينجيا ددي تشيك از جرينجيا دم بيركي جني كارمي شورشا بيركي اوا جو غزلام اما موزين او تاني افاد النوت حشتي قلنا هذا مشاكلي اما بخار اني دبي مش دبي اني فير او اول جار من زلامك كار كدي دي بياو كي بوند بين بياو مشاكلي از تشيناك مان از بيرك تاني تشيك غريبه ما از بيرك كرد كوفيا بيرك كرد جو بيرك كرد حرتشتي
ایرو رو شرفانه کارده که زاروکا خودید که تشتگ می هنه پیرکا کرده گو به پیرکا کرد ام پیا منش تشکیرن براسی شورشی جی اثبات کرد گو ام نه گوری ویچته گوری وی شورشی نه گو نجوان با چند سال تابلویان چید که من اف مراک کرد براستی 45 سال است تابلوی روز چی بود تابلوی چید بله شامه خوان طبعا پشتی درست چون هنر عبداود شامه حشته و پنجام دست بیکر حشته و نهم خلاص کرد درست چون دیپلم تربیه جی مخوند پشتی خلاص کرد درست چون دراسات علیا جی مخوند لیبریم خلاص نکرد از رفیام دبی جبوز عسكري هناك باشكر عسكري هناك نعم لك من جي عسكري هناك عسكري از نظام سلاحي بتاعك نظام سلاحي نكوري قربان بلي عسكري نكري هنرمندكي وقتا مثلا شي وكاركي وقتا او قاس بناف ودنگ بيويستا مساجك ويجبو آليين مين كرديين سياسي هبا دوان روجين قال لك حساستا كاكذل بخوي براسي اجبو في هاتم ايرو بانغوازيام از نجبو هنري هاتمه ایرو روز همه از خوازم بتر ولو رونیم و زوجت نابیج. بیش. ایرو روز افصد سال سر مرد در باس. راست. عین 100 سال. ام صد دیجی در باس نکن. لا شک دناف مدهی ایرو مقاربن سر کم ببن عالیه هف بکنم راجینی. ایرو رو برا چرخنی کی هبن بلا هبن. لبر ایرو مهدو راکن. چید به دیسا می پیشتیم خلاص بکن دیسا می وگرن پشون آخوا. ام هفدو هیم هف ناکن. کاری مس کواچید کم کو. كو سمبولا خالتيا كرد ري تابلويك متني بيكاو كاري مكون أظنم تبيرامه الدار خليل دبي قمامو استا جمر بس لوجو كيتشيك تدي 2016 بو او انا كسيت هنبو بمجلس الوطني السوري براست قبل كي جمر لوجو كيتشيك انه ام الهبي مقوكاك انا حوجي هم بس شيك بخدينا حوجي كنا مقوكاك كواتشيك مجوره هون هذناك هون نكار إيجاري خمناك مثلا ما نذفر ذي يعني خورت هون دفيجفينا دوختي مقولتيه أم خوازين إيرو روش قام بتشي ريب بتشي كلفتي بنا مشكلة إيرو عليها فيكن تذبيني بقفي دنيا جيشي سرمان حم خلق بفدي كيفن تنسر كردال هفديكن جولاني جو تيروريست يقبو الدنيا دي سيصد وشيس درجي هات قلباندن إما منك ساعتك بين قلباندن جبو كردكي قربانا وبم إيس أفصد صال سر درباس بويه خو بجينين وخلاص كن فيه يعني بتشبك كي شاش بك دويسا كيمي فقرن كاري خو فقرن مالي خو قربان بلق خوين هو بيرجاندن خوينا كرداز بيجم خوب خو والقصال ام بنغوازيت كنا مخوازن يعني في در بيجي براج ما به هون تشيج ما خوازن ام بلتم بشت ونه ام وبلندكن ام دبي هون سروكي من هون حمدش جمار هون لبلي افجي دي قداري بك قربان تشتكي بك افجي دي قداري بك ام رجتك پیام شیوکار کرد هنرمند کرد ولید ابراهیم و هیوید کملتا قداری بکن لازم قداری بکن إذا قربان أم پیوسته قداری بکن سپاسكم كقدر بخينا مجيان روجه كي نما فقر لي نما قدر باز بقى ما در باز كر نما نلوزاما نسيفرمان نما بعادات نما راست تالي جمار راست مالتا آوا كيف خوش بوم من الفيدري ديتي وكري ميفاني خم الألماني هف نديت لأفا الاستوديو الروداوي الهبري هف دبينين كقدر بخين قالك سباس واسباسكم تهر هبي زور سباس وليد إبراهيم شيوكاري كرد قالك سباس كاك وليد سباس كاك دس خوش ایرو روژا آلا کردستانی هفته ماها دانزدانه انا کسی لباجار قامیشلو چالاکی اکساس کرد سروکی انجمن کردی سلیمان اوسو گوت او آمدنه جبو بدست خستنا مافین گلین کرد بشنه شامی انک دیمن جمراتن دیمن تایبتن جا عفرینه بگرن حتی به دیریکا حمکو به قامیشلو دیمن هنه لی تماشا بکن دیمن و آلا دریجه یا نه باشه كابن سليمان أوسو سروكي أنا كسيتشت بيشا. أنا بجد تسليمك تنشكري جحمو الثلاثة عقوي والشامي تنشكري سر أو كرنا زوجك ديمقراط وكهب يكهب بقالنا ما شو نشكي كل يوم أما مثلا هو هاينا من شيء جباية كريسيا كردي
أم أولا عندما نجتمعني كردي شيء ويجوا بريوانية تبر برجوم يملك كرد بكي عندما نجتمعني كردي شيء ويجوا يكيتيا كردا يجوا يكالوستا كردي وهل مكان يجوا يكالوستا كردي أم نقل داري أم عنده مقوتني كلا خراب بسر عندما نجتمعني كردي بيستو جهنم ساتے سیاسی ام نہ پیدارے کدولت دارے ام پیدارے ملت کردن ام ملت میں عبو عمروانی پرویدے هرتم مروانی پر جونی لعفرین جی افروج هاتا پیروز کرن انجمن کردی افروج پیروز کر روج آلا کردستان دیمن تایبت ین روداویج عفرینی هنه اف جیون دبینن کردن لعفرین آلا کردستان را کرنه و وی روژه پیروز دکن ایرو ام انجمان اجتماعی کردی لهریم عفرینه و بنای روژا آلا کردستان ناس نمایا گله کرد ام ایرو ملور آلا رنگین بلند کرنه لباجار عفرینه روژا که پیروزه روژا که دیروکیه روژا ناسنما گل کرده یاگو کار و خبات لبر و آله ده هاتی کرن و خوین هاتی رجاندن جبو آزادی و آشتی و رومتا گل کرد هر بجی روژا آله کردستان هفته ماه 2024 سپاس درشترین آلا کردستان لسر آواهی نونرتی هرما کردستان البروکسل هاتا بلند کرن 6 متریان دریجه 4 متریان پانه خانما کو افعال دروتیه ناوی امیره تمویه خلکا گرکه لگیه و هفجین خو زاروکان او آل چه کرنه جمن را گوت چه کرنا و آله جی دروتنا و آله نزیکی مهکه بوان را دریش کریه و هند بینن دریشترین آلا کردستان هم لکردستان هم لدروی کردستان اونها دبینن لسر آواهی هریما کردستان یعنی آواهی حکومت هریما کردستان لبروکسل پایتخت بلژیکا تی بلند کرن اف آلا که هند بینن 6 متریان دریجه 4 متریان پانه هی وکی دریش کریه چی کرنوه و امیر تمو جگرکه لگه افعال دروتیه سپی و سور و تدا نیشانا اصلاحی تدا روژا تماشاوان نجام مالا و آوا با و تماشا کر کیف خوش من براستی کنون بلتنی تماشا دکنو ساعت 7 خاطر جواد خازم نها دي ساعت 8 پشتی ساعت کدن دي ساعت کو 15 دقیقه نه دي ازل قلوبم ایرو بلتنک تایبت رو ملک تایبت به روشا روش آوای کرسانی سوری هیا حتی دمی بخاطر نوچه به سپونسریا FIB